Kaleniam wakaddo ia uwaya khmat ke Kongres Waman le kam Menteri Rengba Warim ke Meghalaya Salseng C Marak da pyndep ni kesengi dai wale buram kam ke state funeral wada penman hachnongu hari subel para not Garo Hills. Kiwaya khmat na keleng ke jela wa kentup lang ya Menteri Rengba ke jela ukon rat ke sangma dawan ki wo penyo ye buram ha ke yalang wada penman hari subel para mini stadium. Salseng C Marak da manu kam uwi na kiwaya khmat ikam sain perthai ha Meghalaya wada he weda khalat no o hakakan rotri uni ubanai dewa ban ikjut o katu kat nipor. Ukonrat ke sangma hawa ye kelam da pensingau ye singau si wada do no ya uni o mi kmat pajba wada bananam hestat we jan bahawa ki pajba. Da ongule wa Salseng kam chief minister na do usnem khat khande phaule hado usnem khat khande phau phra da wan ra o ye scam he sanchar khadar dewa ye upendep ya waro san snem han le emboni e ikho iwa penyo ye rukom manu kam o ya khman. Dakan mo le ye yaklam wa Salseng wa man ubru wa jam ktin wa le khian wa ubru wa champang ba kam te da ong wa to ukun mo buram yo o de wa man gi wa kre lang yo te we penwan dur ye wa ang nodo. Da emle hagani gasngi wa speaker Thomas A Sangma minister ka chanat education ura kam Sangma Saleng A Sangma MP Tura parliamentary constituency MLA kari subel para waman le kam deputy speaker Thomas D Shira MLA ka Mendi Pathar Marthan J Sangma MLA ka Songsak Mukul M Sangma delang wa ki wide ki MLA wa MDC ki wadawan wa penyo ye buram gi dawan le wa bu sentu ne benta aulat ka jela usi HWJ Shankar ya kesendup de pengkup daga lama gari ke wada ikti wan cha ukhon Salseng usilman ke sangma wa ye met yap dalali tlep halum tlep bru wa em hakajin para. Sri Vincent Ini